megalayapost.news Ban kentiu ki khun samla balun sam hakikam yele kai football bat rushi benta ban penjengai ye ki samla na ki kam sendiu kaum sning people's front lengba ka thong ka jongka ka Meghalaya operation new hope henin ka singi kalayo ban sedang no e kalampung yele kai bol hamadan yele kai jongka snong umran yang bernai da ka jingi khun ka bala sedang shua hapdeng ka mauleng maukan FC persya ya ka umran dari FC ya ka tai kalampung yele kai bol lawan ban I museum do ba people thank you president Kariboy Youth Federation RBWF central body kum kongsan ha ka jing don lang uba Rocky Kla chairman Sning Town Dorbar kum sembut kongsan Dr. David Lengdo Presiden ke UPF uba Stephen Carboni rangba snong umran yang bernai uba Sumar Langswear Sports Secretary Lembat Kiwei hakani kelempung ile kai bol ke balatip kum ke UPF Super Cup Football Tournament ke basdang hagalai pui terik urusau araja rapusan lawan bani simenta hadu lai pu arteli ki kenhun na keleng ke Sning constituency bani kini ia kana mladu bana keleng ke kenhun UPF kalapan kre da kasong pisa ke basilak tengka na kemta ke ladu bat san pawajar tengka na kepenta ka kenhun kabuan baar haba pai ke jinge kun sedang hapdeng ke mauleng maukan bat ka umran dairi ke jinge kun kelalong sisa ke bayakat barbaro kirang ile ka na kiar kenhun kilapen e turyang ila ki kowa banyo penki e kejar bar haka kelas step ke jinge ka kelalong ar la kawai bat haba yakun pat haka kelamit ke jinge kun kelarang shit bat penskunye kinong petkai henry haka bakut no pat kapor ke mauleng maukan FC kalapen liam no ya ka umran dairi FC da arkor la kawai ya pianga kejati kekong upat kahima yang cinta you mau benar hari baik imai aku ribai hiblai anam bungan syam isin you bijalai jam kapan peluang yang kemungkinan di football tournament bat kayu sisa nak kalian jumpa debit bat nak kalian jom kekenun kepada nak UPF kada sisa basibun mut tim dong ilakai football hakim madan sulong lazam petemi nak Kariboy district bat kemungkinan ibadan pat kan nong kalenti bat peni hangno lari yano ya kasap kapong kabapi tidak kan mau baka football kam day show tang ka jingilakai penkilang met hande ka lomru kalenti ban kamai ya kaspa dan kapisa ban penbit penbiang yang jindon kam simet dan hakaing kasar ngadon ka klub bagbaro fitir bangidon ka klub ka bangitip ka Kariboy United way player ni jusio du sanajara du praja pingka baun lekai haka si game haka tim ka jungi ngidon mentakan sedang ke tournament Smith ngisi mentah Smith bat ngikeman skam bat nagi madan ki parit baria nagi senang ki nong kendong hande ki don pat ki players ki bat peni ki untuk tenat pat yangi ki nong pay ka bat pelong pat yangi ka bangin hot lang bakin ya lekai lang naka klub naka tim kejungi ban kentiu ya klub naka tim kejungi ban lemba ka kentiu ya tim naka klub kejungi ngikeman skam ba nginang la ban kesian pat ikun samla ibadan basong basa hapo Kariboy district. Dengan turku berdoa ru ia ka
kunun UPF bahkan nang yai perhat bat organize ya kum kini ki tournament bat kiwi ki jingilakai habok ka konsti bat kunju akan ke distrik kejungi bat kini ki jing semua ki jungpi kan penklat lana kan penkiaru naga jing roy jom kan jing sniu habok ke distrik kejungi nama bun na pring Islam na jungi kanang mi gisngi kidang sang haga kangop haga jing di penbuat kabas new na mas kitam kabangitip kung kita ka drops ba kerman scam baru kitim kibasin benta haga ni ka tournament jo ka UPF kisam lah kibaila mi kmat na ka team jo kisnom ni bo per haga ni kapadan umran kan benai hinlong kita kinuksa ban sneng ban kentu ikun samla po kisnom jupi bakin kiar na ka jing di penbuat kung drops hakim lang salah bat inay ka jing lang ban kentiu bat kenkiar na kung kini jing sniu kena bakim lang salah bat Kariboy district kanampaw hakung kini kiki basniu MeghalayaPost.news